Ngai ke blei fi se chisian pat ha ke kerteng ke batiang tam ke jong trai Jesus Christ. Ke Jingpuson na ke ski na ke Ktien U Blei kan long na ke shithish nong Hebrew ke long ke belai ke khot ke benyo hadu ke bepra. Ikin tien ke bong na ba kumta kumba umen sim ba khoj uang ha ke ski rapin sngoe ke Ktien U wat pyneh ke dohnud jong pi. Kumba ha ke ta ke jingpen ki bitar kum ha ke ta ke sngi ke jing tenju ha ke riklau. Ke Jingpuson na ke ski ke long ngiem dei ban pyneh ke dohnud. Kin mau ba U Blei la thau kerpang U Blei ha ke ba udon ke man ban jet. Ke dohnud ke ju kala ban jet la ke long ban shashkwar U Blei la ni ban shashkwar U syaitan. Ban pendam U Blei la ni ban pyneh bat ke jing sarong hapo. U Blei la ai ngi kum kata ke jing la. Kin mau kadena ke daw U Blei kwa ban don ke jing dei ke ba em baru. Kanu ke ba shule jubor kamlong ke jing dei ke ba sngo tenat. Den ke daw U Blei kwa ban don ke jing dei bat ngi ki breu. Wai ngi ke jing la ban jet. Nang ba ladangi kwa ban don ke jing dei ke ba em baru Blei kan dei bet ke jing jet ke jonga bat jong pihi. Kam dei ke jing pen bor ke jong Blei. Di Henry ke Ktien U Blei ke kentu abo mensim bu khoj Ukraine. Akan no ke sngi kala belong hakani ke sngiru dong in pyneh ke dohnud. Belong ki khon Israel U Blei la kren shaki in re penban kila pyneh ke dohnud. Aka bat bon na pedeng jongki wala kila laj na ke jinglong merau wala kila yu ishbun ki kamba in re kim shim la yo pat ban rung shikari jong ke jingkular baro ke na ke daw ke jing dohnud jongki ikwa ye ke mon ke jongki om ye ke mon ke U Blei ka than ye ki bikin pendam shaka jing elam ke U Blei pergi don ye la ke jong ke jing perkhat om ye ke jing shania ke jing start ke U Blei ye hakadi ke sngi ke bementa tu ai bagani ke Ktien U Blei kan long shanga bat shapi Blei kwa ingi ya ke bangin pyneh ke dohnud ringin pendam in shashkor shaka sur ke jongu ngit scam pitip khamba ke ke U Blei kwa na ke jingem ke jongpi kanu ke ba phila yo sngo la da phim pat shem la pen kongo la ni pendam shakata ka ba mot ba phidang pyneh ke dohnud ale phila yo sngo ke gospel spang ke jing ba ke U Blei lembau Jesus Christ dari film pat shem la pediang kapan i ba phidang pyneh ke dohnud. Den tak daw ni ke sngi ke bamenta wadai ba ke dohnud ke jongi kan long ke dohnud mau to ai ba on pen kelai ngi shi ke dohnud do lagi don ye ke ta ke jing pyneh ye ke jing alam ke U Blei to ai ba ke ta kan do no ai ba ngin pendam shi ke mon ke U Blei marka mon ke U Blei ke long ke bhatam ha ke jing em ke jongi lenti ke U Blei ke long ke ba khamba ba ni ke lenti ke jongi ke jing alam ke jong trai ke long ke ba kham dei ban ye ke jing start ke jongi denek tak daw ni ke ski ke bementa la da U Blei la kren ha ke dohnud ke jong pi ye ke no ke benta ke pi sngo ke de ke sur ke U Blei ba phasyao ha ke ba shapo ke dohnud ke jong pi warnom pyneh ye ke dohnud diang ye ka nget ye ka bat pendam shagni ke Ktien ke dohnud ke beskauret U Blei utip kumno pan le ye ke kamba ha ke jing em ke jong pi itu U Blei ke jing sok un kerkui pi ke sngi baro ke wei warnom kledru U Blei je pi kumba pilong amen.